Alhamdulillah to pada syukur maraja lau ripuase wai nasaba rilalan na yesoi pada kamu pi nawiring kesempatan untuk tambaiwi amalak madicita nari kurangi amalak majata sabak ni nari lolo ngepamasi ni puasi wata dan rial lupa itu masalah wa lauri nabita Muhammad sidi ata ia ripiti iri puasi wai untuk palebangi parinta malebih na puasi wai na aga na koritu mancaji ni camil lebata idi ia manana rupa tawi ia meluin lolongang ia salamakang ia mati rasrimun rin na puasi wata umasalam malebih na ia idi atai angkai koritu pada punai sifa riasengi atak kalupang narima kuana naro naseriki pasadiai ali tak si mata melo iparing ngarangi rilalenna decengi niga melo paring ngarangi ki ya naritu padat tak ripancaji temak kedai koritu anak-anak ya rega tomatua toke pat disenga ya rega tau bongo toke pangka ya rega tau sama nariko iya anu napuadai bicara tongeng iya si kenai si bawa werik kadanna puas si wai dan nia si kena toi si bawa papasenna nabita majepunna perlu itu ditarima dan nyari jama nasabak memang ni farintana puangi relna korang melebihi terima kadanna wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr yana ye ayai matan rekoritu puangi nasabak wattui magira wattui nasangi puang Allah Ta'ala majapwiro nasa rufatawi angkai relanna arogingangi illa alladhina amanu sangadinna wawang iya angkai mateppe wa amilus solihati nan niya pego amala madecing wa tawasaw bil haq iya angkai si mata si faringarangi lalat tongangi wa tawasaw bis sabr nan niya si pasabbara narima kona naro sedi papa sang yawat ding nyeri pancaji lalan nawat ditoriwa maring ngarari puangi ia podengi makadai cenga korilangi na tomapa karyawa alih cuku koritanai na tomapa sadia alih tanga itu bukas sarai na tomiseng alih riyan na yawere kada papasangi tongan ni maponco nania malomo ripuada na ya kita maka tusaka nania malamu pabetuan na ia mamulangi na paringarangi ki ya naritu cenga mi tailangi na angka ki waddi miseng ampe mapakaryawai ya naritu mabetuangi makadai na iya di rupa tawe de si segaga pakuliata namoni si kalica munaha tai tagari puangi na pancaji nga kiryasang ngelangi tamaka luan na niya tamaka sakana na yakadega ganapun nangi tiang namuni si kalice na yamoidi nareko mapatatok isit di bangunang iya panawat ditahan nareko ang kapalanggana oko ni monro dia la guru makadai idi rupa tawe aja ki neng kanon roy riaseng ngetan riati taddeati makoto porobutati nasaba upan na ibolay lasay majapun na mabilan itu sifat tawadu'ih nan niya oko ni mabiasa na lupa yali na si di atari sisi na puwan na maduan na
riyan na ye warek kada papasangi angkay korito na suro ki cukup makita ritanay sare ko amang ina angka ki mapasa di ali batuan na idi rupa tawes itong-itongan na tubuh kasara pole mana ritanay namaja pun na mati pada rewak mana pa yang maburu mancaji tanah jadi mancaji itu agurung nania pangaja maka day aja na tuli tubuh kasarata misi mata ijampangi panre ijampangi piara naya lupai panre makoto paru piara madeceng itu balusuta nasabaya tu tubuh kasarata mati buruk mana mi mancaji tanah nasabak miman ya pongan na pole okutanai naya tubuh alusu iya na iparewa mangolori puasewai pangoloy anu pura angkay ripapoli ribo na yetanay narekomega di cing ipapoli insyaallah reoranun na puang ifadupay nayakin nareko si mata dosa yare gajami ipapoli majapun na sukara na tu puang ifadupay narampi puasewata reon na koramalabi risura al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Jitunga-tunga na rupa tawe dalan na rogi nge sangadin na toma tepe na niya pego ingi amala madicing tau si pasang-pasangnya ri tonga nge tau si pasang-pasangnya ri asa baraka nge dan na ye werikada na pang Allah Ta'ala na werik papakata aja puangi makada idi mati rupa tawe na rekolelen iri pamasi na puangi majapun na angkay koritu pada nonre asas sekengali tamma karajana nasaba pada pitayan ni wasile karesona sangadina nasa puang Allah Ta'ala yang narito tode nasa sekali mati ata ia angkay si mata na puji si pasapasang rel na dicingi makoto paro si mata na puji si pasabara mapasanre na niya maparewa ripuangi niya angkato si mata pajuk kay amala-amala madicing yan atau di narogi yan naman caji pakutana lori aleta mana makade angka muaki gatu si mata pada jampang itu balusutta si bama deceng angka muaki gatu tulipan itu balusutta aja kamana macomo itu buka sarata nama kojo tu balusutta napega kipada melollau nade nancur tu buka sarata napai nala cua nama lada memang ni baru baik tu buka sarata maga pinareko nala ni tanah jadi pada angka kisi mata jampang itu balusutta si bawa madece matalunna nasuro kitanga itu buka sarata wad dingamani na yuris ngalewe mabetwangi makada iya tutu buka sarai mamulangi masuk mitatajan rigo angkana dega gasi sepakulian na sangadina kerak bawang na aga na pekeki mancaji malupo rigo angkata na yure puangnya awatangan gangkana mancaji kitau matua aga na mamulan itu nalata cede-cede pakuliangi puangi gangkana rapi pasuke caputo ni pakuliata aguru maraja na tampu ya papasenge makadai Allah kulaku meman ni pego amala made cen riwatung kana mopa pakuliang na pinrang ki puangi na sabayasang anu yinrang musti nala pemang punana tak biangi hama bela sifat mamatu-matu nanya sifat malampi nawa-nawai nasaba iya na tu dua sifat wadi palo bawang wad tu masaginai umma salam alabi suke miyolo riala werikada papang asa tepe riana iya asomarajata nanya mak baraka aja lalu kinang kapaja tulipaculing ido cilita riana dicenge nasaba angkai koritu mancaji laleng nama wakka atie gangkan namanya mengipapi na dinge pakede ipasur malabit na puase wae